Simboli hrišćanstva i najpoznatijeg Nišlije Konstantina Velikog uskoro će biti na svakom koraku u Nišu. Otvorena je kancelarija za obeležavanje jubileja i formiran lokalni odbor. Ovakvu priliku da ceo svet čuje za Niš naredne godine kada slavimo 1700. godinu od edikta, a u gradu u kome je Konstantin rođen, kada će svet naredne godine to i saznati, takvu priliku zaista nećemo skoro imati. Ovog leta arheolozi su prvi put potpuno istražili Konstantinovu vilu na Medijani. Kompletna rekonstrukcija vile nije urađena, samo konzervatorski radovi. Na ulazu u Medijanu izgrađena su Konstantinova vrata sa prostorom za suvenire. Radovi na crkvi posvećenoj Konstantinu privode se kraju. To nije samo naša stvar, to je prvenstveno stvar i Rima, prvoga i drugoga Rima, Carigrada, ponajviše njih. 17. januara sve kreće ovde u zgradi Narodnog pozorišta gde nastupa čuveni moskovski hor Sretenskog manastira. Nakon toga u toku naredne godine moći ćemo da slušamo i nastupe Beogradske filharmonije, a Narodno pozorište u Nišu priprema premijernu predstavu po tekstu Dejana Stojiljkovića o Konstantinovom životu. Ono što je glavno je da znaš da radiš jednu kvalitetnu stvar, da daš sve od sebe i da se baviš pričom jednom kojom se toliko malo bavi naša umetnost. Za sada je potvrđeno da će u Niš doći kardinal Milana Anđelo Scola. Pored zvaničnika Katoličke i pravoslavne crkve i državnika, očekuje se i veliki broj turista i hodočasnika. Mi moramo da promovišemo sve te aktivnosti da bi što više ljudi iz regiona, a da kažem i iz celog sveta koji prate te manifestacije kulturnog turizma mogli da dovedemo u Niš. Sve informacije o detaljima proslave mogu se naći na novom gradskom sajtu ediktofmilan2013.com.